timi aka say na me adom me hu ade mum me say me ka to me ho because no me frɛ na ade bi ono ma me hu a na me de aye afutuo na me de akasa kire Bedu Kobi na ne wife na omo oba me nkyɛn okay oba utumi sɛ ensɛm wɔ maame na no na ne nsɛm ɔka ne sɛ papa enti oba Bedu Kobi no yɛ sure sɛ wonim ne yie wabɔ ne ho mpa yɛ yie ne nneɛma bi a ɔyɛ no nti papa wonim deɛ papa yɛ ɔno ane wife and a bound chain yes okay my wife enti me ma me kasa deɛ me kana me boa maame Gloria enu nti no na edru tambia na me no oba na kasa ma ka chen so on de omi enya abotre na sedi tibia no Bedu Kobi obegya sa ade na o hwe maame ne nkasa emu a na otimi se maame no wo hu bibi ja na mitimi ka che Bedu Kobi so Bedu Kobi ya me anim ni o wife oni mi din komo bi na shwana motu mu yie mamen kansem we na fei mema yansa nto aso bi bache na me anim ni me hu Bedu Kobi okwan bi so na estate sei me ofie na ono a ne nkrofo eba me ho na asema mo de bre me ne se Bedu Kobi akwakofa akonfo a omokom aba na soro ho ama anadwo ahomache oni akonfo ne nyankoma de ama boy bi a owo area ho no ahunu saade no abeka kire obi a enam me so na okọ Bedu Kobi asore ho okay tinipa no ebeka kire me na oka kire me na mka kire de se minim niam bi saa na media me ne Bedu Kobi akasa sa kwan no nam so no ontwe no ho infli ho okay antisa meba bontia beka se enya me ba ne ni bi na sei na abrantie no hu ye no o present kire empanifo no mo ba me ha no papa na me se o se edu ona se o ka che na ya na the response ye saying se oni ni din komo a me ni din komo a me mom de me ni din komo a ana on kan kire me se nya no kre but otimi ye di transidi ana Bedu Kobi ohu onim se me hu ade pa nti asembo no me ka ana manim no den pa so obetimi a challenge because ana ye ne se e bia nyame na abia mani ne mehu na ma se da yesu obi na be ka kire me okay tia no ntimi challenge okay ana we no so me kan ye no me kan no too direct like me specific say akonfo a adekoko bom na ukuta kuku na emu ba kukuta odwan wasoro no enchen ho no mode ye rituals na obi ehyenwura mu baabi na onum wi ni pakro no hu ma ni pakro ni the information akoka de owi nyina kire asmesi enti Bedu Kobi semi nyame anim ni I believe say abrantie no na o Bedu Kobi ha na me mpese me go into details because nsem bi ono ma se be abrantie no obi kofa bibi nkoye no yeah I believe say Bedu Kobi hwa ade ya ono bi hu abrantie kro na America no abrantie no un se memo example it is say ya sorry say Robert un se ono na ohwe asoro ho enti se Robert no ba bonten be ka bibi efa niam ekoso asoro no ma
e kwan bi so obetimi agye adi yeah se unyi nimpa obehwehwemu ansa untimi montu ngusa na the way abrantie no kan sem no Bedu Kobi mpanifo no be ka kire me no it's like omusie aboa no omutwa aboa niti e no de aboa no mogya no pitipiti Bedu Kobi ho na je se kwan bi so no mo ye rituals okay in fact asem no na mianim ni epime yeah na anya no too much san say na mesumi nim niamaniama bi okay na as time goes on no na me yi nsem apie okay eno ntino na che say said ye tibia ade na pie because one kasankasa wo church members ena aba me ho abeka asem ya kire me sei ena esu no peso mo hunu say mini bibi fa ho ana because me na makwakoye agya okay ena mse kire mo say na mini ni pa nim ni mi o su bempa de sebe mente sa na me yanyam djuma kura no me nyintum say obi ni ma nante en pa kono betimi aka say ebia papa bempa me hu nsuman e won ne dem ana me hu nsuman bi e won na so dem ana say ebia ode me ko baabi no ma so for me no ma nante nyina obi ani hono mo a obetimi aba bontia be ka bi sa okay enti me no mente sa papa mesama wakoso biem no sanya ma we nyina akoso okay esi dan na Bedu Kobi utimi ma akonfo o ma dressed say Indians ana brantia no so ka asem no o video Bedu Kobi eno ne the serious issue video o video o de fu o video I believe say okay enra yeah nkomobo bi yeah ema papa pani bi yeah okay ha I believe so tey but try say Bedu Kobi ba be challenge asem ye be ma papa na abeka because papa na ready say opeso oka okay the reason anti aye we no me percent crofo be dwene say Bedu Kobi ye me banti sana na me so metie okay o se man no kra kan say edurubire bi no mu feel say me kra na me di Bedu Kobi wura sa ne ma no okay enti no so otan me tam ono twe na ho firi Bedu Kobi ho no ohun sa de no boy ne de kire no a boy ne kire ne ma bebre na otwe no ho firi Bedu Kobi ho no afa no so otan enti o se eda o te se me ma ba out abeka se Bedu Kobi nya me babiem na kwan bi onam so no enti amase se onya me babiem no sa da no so ka che ne yire se so fo bempai we janim a paper na ma we janim se Bedu Kobi ne niam ni nyina se papa ne nim ho hwe na aya na nkrofo bi ese da kase agya bempa me papa na omo de niam bi a hye omu ministry mu enti obi anum se papa bempa de ye kase ya papa no a na sabi ye di nuru kran na ya asori akrofo bagye adi on picture no enu nti ena me kasa obi biara a obegyina ba bia kase agya bempa me papa wonam sa kwan no so no me gina kasa video so ye be pon me won sa nkrofo no okay. So ma nya ya then I will come out okay because they say baby ade na duru no afi we ya afi bia nkrofo mu di nduro o de bible atoto so no o mu to be daddy okay ene afi e be sa kostimu no okay ti min tran mo bi mfa bibi en hye no ho emfa me link with me owusu bempa okay because sabe ye no ye de nukuradie ena ye nyamdwuma beduru baby eduru that's right enti no video boy ne de ne phone video Bedu Kobi mpanifo no mo ba ha na paako ohun ohwe ena enra utie man na yeah man no so kire plain saboy no video Bedu Kobi ama o mu kire so o kire baby a na owo na o smoky yeah o di video ye ni so kan mo tie na enra wonderful enti no media man ne ka no na me no medikai anya sa information no enti me ne Bedu Kobi kasa na adia ema ha me ne se
osofo obi nim ya anya se na sama bantina make asem mo be kai obi nim enemy nya problem bi but I don't want to go there but me can see asem so Bedu Kobi ekokosho obi nim ho na okokosho obi nim ho no ma no ofro obi nim ho no no okonfia no afa ha no achia me ama one time me catch and say Bedu Kobi bibi koso I know everything be careful ana me catch and say Bedu Kobi ekwan bi a wonam so no mani nje ho ba me ka na akwesa se eja a wotu bafo papa yu mate ene sabe na ho brasie bi enti wa hwe ase de na ho brasie bi ni fake ho brasie bi no ube believe say afutu na adba no wafa okay eno yesoma kofo bebrebe hu say o respect papa bempa o bumi de ani de mame enti papa we koso che na hu say nyame aye som no no hu bibi ni odi kan bokoko obokoko anu enti a na fei the judgment aba that's right eti mi ma ne wife ti ase se me pa ne chow mo onwene se me na de Bedu Kobi wurawura sa ne ma no afa kura de na ne wife nkrofo bi edi di nkomo ama me ma me pani mu nyina ete sa se me de Bedu Kobi wurawura ne ma bi mu na me ma me pani se no ne ba akwasi bempa nyame na afre no upon not just omoba o maami owo ho me ma me pani okay me ma me pani e wo kuma se eko complain chere no ti se ma me nya specific Bedu Kobi ne yire ma me edi ko di nkomo pese okoye se ase me na me di Bedu Kobi wurawura ne ma bi e na me ma me so ka kire Bedu Kobi ayire no ma me se da bi akwasi bempa onte sa na akwasi bempa de nyame na de ne ye adwuma na akwasi oso nyina no na ye nim se nyame de ne be ye adwuma ko sa akwasi o ko school oso on ko school obaye nyame adwuma enti na akwasi de te me ma me pani de no defend me wow enti na Bedu Kobi na yire ma me onpem ote so onpem nim kura hwe te so onpem din kura ate o me serious because na Bedu Kobi yire no ne ma me bonkomo na ekwa akwa esa se me na me Bedu Kobi wurawura sa ne ma no but me osu bempa me nim ho hwe oh enti papa me ka no kra kire wo sa branti a o video Bedu Kobi o de kire nkrofo bi e ma nkrofo no hui sa nkrofo no mu ba ha emu ba ko e be reveal sa ne ma we nyina kire me no enti ama sa Bedu Kobi asori pani America na sem ojaye Bedu Kobi asori ko ojaye ebesi ne onsi obi wow oh sa ade wow now we nyina na nchen but the reason why you be say our question is out before your program be na some mo kan me de say ma answer we say empo na ofi say Bedu Kobi nya papa na nka wo senka wo boa no mum no film na che say pe wo narration no wo ye de obe bi asenka wo betwe na film but still ana ode no ho ewura sa ne manim papa mama kan se mi kra na ho ndwuru yeah Bedu Kobi ene Bishop Salifo amwako ene Mr. Niama Donko ba ha okay ama me complaining bitterly eche Bishop Salifo amwako ne Mr. Niama Donko e won sma me kan ya ho ama Bedu Kobi pa me chew e wo mi fie ha ya wow Bedu Kobi free ha koye no de okoye kra de chen de si ye no na susu ampa se oso papa ne me wusu bempa na mafrew afedu temi me frɛ na no mfa ti me frɛ sofo ba bi afa ne Frida osofo ba Frida okay me frɛ na mka chen so on kan se Bedu Kobi se ne ba e ba bebu enti me hia no mra ne ba boy no me hia no mra wonu se Bedu Kobi ama about before ne ba ne bewu no satana ne ba no ngui o frɛ no ka kire no sofo Frida me witness o true for no se me dance ni wa abrochire sofo ba Frida me witness wow
me friend no catch so on catch Bedu Kobi say ntina me friend na on fa the phone na sofoba free na no te sakomo no spinters between spinters and sakomo no papa say me no problem ntina wo friend na no on fa na problem ben na no ne me sometimes e dey problem me na ene unim se duru tambi afa Bedu Kobi me friend no ka no on fa o ja bi fie kura ba o ja me nchen kura ba na enya santoka bi e koso me kra na me ntiase wow enti ade ne ha me sanse ne ba no ya je ne ba ne to hospital kwalibu ema me ko me osu bempa me ko me kwa na Bedu Kobi wo ho na ne yire wo ho ne yire hu mi ana ne yire no mu na ye na msumi yi mani e ko ya kwala no eda ho afi na me ra ho me bompa ya ma kwala na me hu de ekoso ba na already no mesme hu afi me free ho no ma ensema me titi no akire no afi na makoma e bledi afi de Bedu Kobi wife person kire se akwadan no me call ya me free okra akwadan ne se ma ono no papa eye Bedu Kobi no emma me nche bi na me nya papa what na mse mi osu mempa me nya papa mini abema say enum na me di tu kwa ko US say mo US na mte se Bedu Kobi ba na wu me free US ba ye me free premusia ma mafie mpo na me ko Bedu Kobi fie straight sakomo no na me ko share no crying ba na me nim de course on sa de no bacha na nya nsem nyina na ye kana Bedu Kobi wife no on se me kasa me kan nsem ono kra no obedwiri no enti opani Bedu Kobi ne ba na yie na seso me kwa yie ni bi before I buy ye na se no obi the comment bi aba me nim de nti ani panetros akwesi boacho say Prof Bibi in the coming days they will be coming to Papa's church to plant juju at Ejabempe's church. They will exhume it and record it to disgrace Papa Usbempa. We must watch out. Papa, we are one of the reasons in Tia Yatna Sene. Papa, new wunasem. Meaning maybe you have some information with you, but they are serious because we have some information. Now, enye jujumpo, Papa beka the crow. Our mobile be your ashero. Then ye beko e ba ne se na maiwa bi e ba ye beka se papa ne omo ne maame ne ba ene nnuano wada wo betin sem e wa so daddy eyie na se enti eyie na se ya me ni na me nya happy na mochiri ho so sorry esie ho no me ko hobi okay Bishop Salifo amako ne leadi oson no e wa esie ye ho enti omo di akola ne si ayi bi so enti uru a na e de coffee no akohye amena no ti coffee no kohye amena no no Bishop Salifo amako ye ya fede ya wie ye ko na me frɛ sofo Bedu Kobi nam sa osofo ana ntina o me nkata emu yi so because me hu fran yesi a ya nkata so na eye empty na nkofo toto so obi wu a sa flower bi no toto eno ase Bishop Salifo amako sanwea 1 2 3 pe ene digu so ase 6 etimi na me ka che Bedu Kobi sa Bedu Kobi me ka che ne twice sa Bedu Kobi me nkata de no so asane ye fria ye nsie ni pase ye nkata so ne hu sie funu ne enko wo ti asema Bedu Kobi ka che me o se papa o de mane hawo na enwumre anajo ye be ba ha no ma ba bi kata no so na ya yi bibia so na mitrimu ntreme se no so for Bedu Kobi mo nkata de no so ase ne sisi me so ben nkata o so de bi o me se da ba ha later ba be wonu se ya nkata so for e franda kan e di si amu no ye twe yi adaka na grum edu tu mu no emu na nkasa ya nkata so
Papa Kojo in Zimaba say, all what Papa is saying is true. It's very true. I was there at the funeral. Obi confirm say no me say papa me said that Bedu Kobi sisi achi. Na me ka chan say Bedu Kobi yan kata di so. Me ka Bedu Kobi an fi me. So papa o de mane how achire o ma beba be ye. Na no ankasa beba no ma ba be ne kama. Ye firi onyina na metiri mu ntreme because me hu me nim sesa na o musie funu dia. Say e bia ho me nim sesa na o musie funu dia I can tell. Wow. Enti papa yan kata emu no so anya di firi hokọ yo. Ti akira me tete nsem se Bedu Kobi musan ko yiye funu no ho na me se na bede na nkrofo nka. Satisa o sentisa o. Ana ntina wa me yan kata emu no so. Because me makwasie ye ye di funu no hye ho no ma ye kata so. Ana ntina wa me yan kata so. Ba me nim eniama bebre pa. Eno ntina me ka se Bedu Kobi no yese bia politics ntina mba bontin be ka so onya me babiem. Bedu Kobi di no ho awura ne mabiem. Ti me Bedu Kobi no so onya janiu. O ka no papa emra o disown no can the plane. Oh yes, me kan. En na nkofo fi say adan o hye nkoma NDC na wo hye ma MPP ni ntina na o kekasa na. Na se papa Bedu Kobi start hye nkom efa abato ho sa acho. Okay. Oh. So na me sabi o say on ne so nyame na yi a kire no. Yeah. Say ne sinya wie ne be hu chale. Yeah. Ono say ohun say John Dramani mama na win 2016 election. Bisum say me hu say na kufa do na win. Esanya ntokwa. Maybe. Enti anya no na unim enkofo pi feel say politics ntinam ne Bedu Kobi nya misunderstanding. Am ba be ka say enya me babie but enya no a. Enti na wo Bedu Kobi ofro ho se oyi wusu bempa eba na utimi de bosom ehye adiemu edi bro bi watraza ko ha. Wow. Ma na one ne de koye no onna na enra okasa wa ha a wo se wa ready so person ko no so ba be tiatia nyemem. Hey always had no enu ntina ma ne se no unbelieve me so wusu bempa because no feel say about okasa like son. Yes ni chiu kra. Oh na me sa asem no mete so mete sa asem no na unim asema na wom Bedu Kobi ohu no no a ne nkrofo no mu nam sa twa mo e be kan sem kire me titru na sofo na me I don't want to mention names no ma titru ne yiri say na yiri ne mi din komo sabi a yomo private issue so I don't want to go there. Okay. Bedu Kobi no e kwan bi so no me try protective boy na try say me yina free sa ne ma no I did my best. I don't Bedu Kobi the old baby Bobby the bonny crampa when him say nyame emfa nche no because I did my best. Na me pe boy na sem seriously. Na nya say gift bi on the cheme gift be na on the cheme because sabi in previous me de bia me kan